Kada je 1872. godine osnovana tadašnja zemljodelsko-šumarska škola u Požarevcu, bila je jedina četvorogodišnja škola te vrste u Srbiji, što je u to vreme značilo najveći stepen obrazovanja iz oblasti poljoprivrede. Na neki način ona je bila preteča Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta, a diplome ove škole priznavane su u mnogim evropskim zemljama. Posle 140 godina postojanja, Poljoprivredna škola Sonja Marinković izrasla je u pravi rasadnik budućih studenata Poljoprivrednog i Veterinarskog fakulteta. Najveća pažnja ovde se posvećuje praktičnoj nastavi. Na praksi uglavnom obnavljamo teorijski deo nastave, tu nas propituju, imamo i vežbe ponekad sa profesorima zaštite bilja ili tehnike. Više imam praktičnog dela zato što mi treba da znamo nešto da primenimo, a ne da samo imamo u glavi, a da ne znamo ništa da uradimo posle. Tako da svršeni učenici naše škole mogu bez ikakvih problema da se uključuju sutra u proces proizvodnje, da li na svom gazdinstvu, da li kod nekog drugog poslodavca ili da nastave dalje školovanje. Osim što školuje buduće veterinarske, poljoprivredne, prehrambene i tehničare hortikulture, Poljoprivredna škola Sonja Marinković posluje i kao uspešno preduzeće. Raspolaže sa preko 50 hektara zemljišta namenjenog ratarskoj proizvodnji, a tu su još i voćnjaci, plastenici, farme svinje i goveda, pekara. Oni prihodi koji se ostvare od poljoprivredne proizvodnje ponovo se ulažu i samim tim postičemo napredak i sve u cilju unapređenja praktične nastave i poboljšanja uslova kvaliteta, obrazovanja u školi. Od 520 učenika Poljoprivredne škole Sonja Marinković, 160 boravi u domu učenika. Požarevačka škola se svojim domom posebno ponosi jer je kvalitet stanovanja u njemu doveden na najviši mogući nivo. I posle 140 godina postojanja najstarija poljoprivredna škola u Srbiji ima nove planove razvoja. To je otvaranje centra za kontinuirano obrazovanje odraslih, podizanje novih plastenika za uzgajanje paradajza na površini od 1 hektara i izgradnja sportske sale u domu učenika.